Anɔpɛ deɛ yɛba waso ya nyina nim sɛ afie twa mu no efiri November banana nsuo no ento broni be sɛ dry season sabri ya kodrum pempenso a nsuo na asase a etoto miamia na yɛhwɛ ne titiriw yɛman Kumase efie a yɛde atwa Kumase nyina wasi atoto nwura gugata mu ayɛ niema basa sabri ya madam amuna nimdie no mo nsuo yi bai de ahomboa na emanfo enye ya se ye krom yi eni nsunsuanso a de ebebre yen Fredi ameda se mamentia open so etifo mecha otekoko so nana me bodi an mabom mu ase be a obi anana won kwaso Fredi no na ansa na menya no se metimi ama little education on situation na ye wom sesia na akameni bedi akonya da ho. Thank you Fredi atetian no o kan se enso na chance se etutu but my main customer check here for anything before any say that's what general busumi that's what Hamatan season even though I'm not info even though you will Hamatan will be there, then na infamana ebofi eponimuba eponimuba na tese akika no ho ewo nso to mu kaka eno nti na ma yenye nya showers kaka a egugugu miamia ni na mo no tafedi adodo na agenda ko so a for the past days amasa enofo a etwam nso ni timi kana nim si so kadi obobo mu a so dewe na tese wa nya semti no waka obobo a otimi nto ni nyina me se enye de breni se ohihye nso no oto eti no ohihye kwa na ahode ne emma ni ntingu emma ye it is still mo Hamatan period ni mu atete Hamatan de ni anim se enfutro eni wo wiem na enfutro wo wiem no ade ba ko ebeka hye eti no bi ho de dati no juma enfa me se nso ato ba ko me ni bi nti no wa je so nso ba wiem eti de bi de juma we ni Hamatan mu ne bi still ya Hamatan ni mu a ebo esi enfutro ewo wiem eti na futro kaka de ma omo mu di eja ebi omutuma ebiem maka me say enfutro na ewo wiem no Fredi a yemfie ni wa engu dem no wo pese wo experiment wo pese wo nya adansi bi se enfutro wiem a wo de nya bibia wo na mabontia bowura dem for white tissue for fawani wo go se efie ho taxi ni enye fi dia wan papa pechem fama ebon fama ebo yakobani na enfutro ena nem yemu a yemfie ni wo hu enti na ya na aduane platform ya na ebe omo kokono o pe aduane abontin ni aduane saa ni nyina ni mfuto no ekom na chese ni nyina o prevent ya ma ai chese ebi asese o pe dia no na chese aduane platform o babo mo dia mo ba ma na mpo ye wo ti en no ni aba fruit sabe ebo so wo ti ni aba na ni aba no so no ebi o ho aye bi na chi no ebi ti se apple ni grape no efe mfuto o wi mu no ya betre wo kama na chese wale sabensu ya bra aboatia awowo ene mfambe omuro omuhunam na so mafafofo ahye eju wo fichire na wo so no do na be ja ne saa open mu de wani da ho na akra na nso e jedu do fichire kama afa ma ne ko back to say enso tutu mu no ene nyoma wo ti adigu akom ansa na chance na me de ka chance no nso no mama tie fo wo say enso no be chance be so ne nsemu ana enso no e be chance na chance empom to supi enti sabe ya ko wa busumi ya bi enimu aye ogifo busumi February busumi no eto e beto baako na jatumu be na wotwe be baako na wa beto baako na jatumu na fa be ne nsa na wa beto baako enti busumi bi enimu die yense ben wunsu ogwa obenim busumi aye match busumi enimu a eno so menin to aso no emmasa opinse mewa April de yomu a atso ayire so na form yen sa na family dia wo bi so ebebre atso no so asema ade na wo fiye family yen so beto e ka 43 na ma me fa afuso ba ko eni ka ko mom se we must stand about the ni fa the climate change fe bia do na ati hu enkomo do na ati hu conferences about peni no ni ade ade nyina kokoko bi se we must stand about the so na nka to cheche e ka foko ati bi hwe yem ka se ewe be so beto family sad tukem kwa emu sad nyamani bi ni anse we must stand about the so so beto no wo sanki timi so enya reservoir nanki aso e san dry season no
the book of my no say we to put in my head number 1 week no so to say ha no buy and I am you no buy extra than my yama so am no buy boy the yes a body am yes a bunch am to no buy then it's you so be not just a buy in so to no ya the book no buy so e be boa but the mercy you go see afebia didn't say what can we want to kuma se men ka sa ya ma ne titinki ewu but ko ye che kuma se come and say so to bia ye chance be ye so to bia na ye to ato ye nchem ye say so ayi apa ha ye say so ye sa ni na nye bibia se bia so ato kuma se enyi so wo se nke bi fa e no me ya be ba ko se bia e no na wo be so uti bia se e si aboko ye the bibi ye Europa ni ato baby basa ye be fi se sa wo be ya be ko ha baby na e be ko ha dia ne e fa me say ya to that ni mu wo ba na nya dia e pro nti e kwa na ko tweki nso so wo den nti nso wo den we na ga fe ni mu afa obi bo afa so obi fa so en na be sa oye mi no e bam nti e be sire ha be dia wo se ga pesi ni na wo be tia mo ati mu sa be ya e so nte e sa se timwa ye be ja de tre ni asosa na che se dia ko bu baby se dia should ni e se ga fe ni mu a na fam ye ni e sa e so be sa to na e pia be ti bu ga kana no na sa ko bu na che se ai consensus we that baby when the so ti ga ka no anya me nfuti aye me me nyina no ye die me so me ta anya me kwan se dia na me ka ye wo bridge ni abia bia ye wo man kam ye ni so bridge e ni nya bridge aye me ye ba sha ko ti so me sha se en so to ko man se dia obi dia dan se so me jump through the dia chi e dia chi no e be ye chi na bridge any si fa ya e twem no akobu bridge no ye se en so afa akra bia oh yes ya better assemblyman for the bridge war man to now have bridge na ayenya na much as na mo to clear na bon na se mo be bu so mo alternative source bi na mo dey ayi bi for dia na mo e be ye so no so dia na na saka the one ka so mo e dia bi si ni fitiri e dia no se ase ayi atu obetwenya insurance asset to no for mo jam to ni e se na tu dia na se na ko mu akoto obi so ana sa akoto obi ajapade ya betire se dia bi won fitiri chi a enken dia twitwa de enkenye but say e dia no ba ba ha gen da ache de ni tiri we mo se dia wo tiri asset to ewe information what in so mo de e je betire na se se be twitwa no branches ana se be tu ase a na se se tu ase sa be ye bra wo se so tu chance na so bo fofo ni na ye bra ni edu to be ma wunya sa akonya no e say edu to be ma ayi so an from yan san na dia no e bi so ba ko e bi na se wo tu chance na ni na so wo bo so fofo wo dia so e bi so na e so ayem la ni mom na mo munya din ko pin se e so no e be sha se e to nti no se dia e futo kakra e be ma se fo wo ba ya ba be wo e so to be bushinin ya match bushinin sa me de so dia when you are showing the more about could be from so one have a country when you come at that's a kaka meta you openyi Kwame Ofori Agyeman anope beda se waboy mu na wakyere ye niema yesi edigu akwam a ebeboa ye sabre ye hwe animu se bosumi miensan mu anase yewom ya isuo no ba ko bitimi fam eto niema yesi edigu akwam ebeboa ye ama enkofa hawo ne amane bia amba no pay opem so ye beda se pa Kedi amedance na ansa na meko menya information bi say yare what be a meningitis asa say e bi atisi western north meningitis yare so another high temperature heat when it didn't think and when you in future when you know it didn't think when you pa it be best way so you know back and out in the here no future another okwa no waso most na kama ni na ngu no bebre ase ne pabia no kana say wi ama ebo na lord nke enu ayenu no so when pabia no NCP kuna vitamin C e dey kwa na wotafia e bo me ne pabia no no me kaka me so me be bia me se bia de bia ni a ye be kata ye da se pa yo ye ne Kwame Ofori Agyeman ene kwotwetwe nkomo ye district meteorological officer Kumasi ono ene ne di nkomo efa sebri ye hwe ne musensuo beto ne oma ye de begu akwam abeboa ye enkofa ohawo ne amane bia ma na wakyerɛkyerɛ mu kama paase ye hwe ne mu sabrede ye keka koya ye ba bewure ogefo busumi nsuo no sɛ de ye hwe ne mu nya saa ne beto
ɛwɔ mu ba ko betimi afam na mu yewura obenim bosom ne de a yɛhwɛ nsunsu no timi totoatoa so ɛsanti mesrew sɛ de ne enura ne na yedi hu nkɔwɔ ne nyina no yɛwodie yi na menyame die yi na yɛmboa na nkɔfa asɛmbia ɛmfa ma